Ahadr güldü, bizim tüp konağımız tüp yeteksimiz, hürmetli Gülşah'a göre hizmet eden güldü. Onun ayta güldüleri, kul ayta güldüleri bizge bir hakkını bilgen. Bugün de kız karap tutam ve bugün bir tınlanır değil. Bizim de ellerime uylap sıgarmaydı. Bizim yaşayışımız neyde bulurga tiyiş avul yerinde. Mana şu ilik nisik bulgan biz şunu tergidip kine mataşarız bitinde evet. Mana el bir tınlanır. Maturça ne kulakka indi, ular neme uyuştura, biz de şunu uyuşturaya diyen fikirler kirip yattı ko'ngillarigizga. Men mana aşırıp ultralar Muhammedler, men alhudun sığışından başlagım keler. Mana alhu sınıfta ağineyde işlerge teyişli bik mühim bir eybirde etti. Biz bitinde buna maturitik kiyinip aldık da biz sahne kiyimse kiyindik. Artistler bisik kiyine şulay kiyindik bitinde. Ama lakin biz buna bir 5 yıl indi hatalar üstünde iş abara bitinde bidin. Udibizin arı kiyimlerini tergideriz. Hem bana uşağlarga rahmet bu yıl ana şu Bağışa yalanında ular festival etip ötkerdiler arı kiyimleri. Hizden Gülsir apay 4 katınғы sıktı. Gülsir apaydan galebeşi anda bik motor iftibar ettiler indi halk bütehlesin ki galebeşteli bütehler tergidmey. Buna haybullalardan başka haybullalar bik motor etip galebeşler işlegenleri yaptıgarmalar. Ular ötkerdi şu arı kiyimleri boyunca festivalde. Hizde arı kiyimi boyunca işlerge iş var kızlar. Kisemin uşağıla buldum. Men şul tiklim hoklandım. Bir-birinden künleşmeydi. Ular ne etip eytmeydi. Men ularga şul tiklim hoklandım. Ular motor ettirip tabın arı kiyimin bütühle tergidip yatar. Mana kise yılgandardın bütühindele itekleri sigilgen, motor ettirip netilgen, kayılgan küldekler hem onların bütününün de neyleri, silterleri mana uşundayrak lakin bu yağa, mana uşlay koyğaz ul yağa. Mana uşlayrak ettirip ular özlerinin biz formuna keltirip işlegenler yağaların. Bütünündeler kızlar elihizde dürüst yağalar mana bir iki usev kimde kürdümeli burungunu burungu mana hezde kürdümi ver. Bu hedin neydi yarıldı kıyken? Hedin ayşeyi neydi yarıldı? Turaylı kur hedin. Bu silter tip atalar. Bana kızlar benim iskafı taraftan kalendarda anda bir de ürgülerler var. Silter, hakal, yağa. Kayda? Buna el kalendar taraftan bir de iskafı kalendar kender yazılıp aldı. Katay başkurttan. Ularda ol nitilgen, gülhetilgen. Ne oturdu yara. Bana ben evet Allah'tan ülgü izlemeydi kızlar. Bana alışım fikrimle matır fikir etti. Ol ülgü hedin avullardagi muzeylarda. Ne mektepte var ne işler var bilmiyor. Hiç bir muzey buldu. Ay başka değil. Hayırda? Başka tüyü alalım. Her mektepte muzey hamak nemeler var. Evet. Şunda bir kuldek ve bir kamzul mu elivli turar. Kuldekler başkurtlardan görülü. Buna şu muzeylerde elinip turgan eski 50 Hasan bu kuldekke ihtiva etigir. O bilerdi muzeyinde vardır o muayyen. Var o dedi rayondagi muzeylerge kirherim. Buna Gülsir apaydın muzeyinde var o. Eski gene kuldek hiç şu buna bu bizim sahne kiyimleri. Kuldeklerdiler üniversitetiktir vallahi değil mi? Ne şundan hon kamzullar. Men mana kişi uşağlarga saturayta ol kubeleklerde gitti. Uşağlar kubelekler de var. Mana bunday kamzullar indi. Bütünle şu kamzullarni nitip algan. Kezek yiyitler Ol hergele hastır dep oylayım men. Mana Kubelek Tamyan ben gavur. Kubelek durmaydı. Ya Ba tamyanlarni qila ol. Ne mana şu ne? O şu kamzullarni şuayda kubeleklerdi. O şu hatta motor ne? Şunlar
Şuna bunu Türkiye ihtibar ettik kızlar. Eğer bu kamzulda diyebilirken, bana hedin oşu orudun neyi ise kat, bana ise uşağlılar anlattı. Allah'ın bir üst kat gibi. Emanda onların yağar işinden edilgen iken. Ular üzerinin müziğinden karab, Allah şu formula. Allah şu tiklip aruğa yarıştırıp giyimler işleyder. Şunun için buna bu hedin kesin turganda, hedin bir işiniz bulun, ko'ngil işi ol. Bu işten şulaydı. Giyimlerni düzelteyigani. Çünkü biz yaş buğundarga itebez bit, tapşırabız bit. Biz ularga dürüst yittirip tapşırığa deyişbir giyimlerni. Bana biz mekteplerge yürüyüzüz, ballarga matur yittirip, eli bu menin kiyimim dürüst tügülendi. Bana bediki şulay bulgan tip hüylerde öğreniriz. Bedin şu tipin istoşnikler, kup Şitıvan'ın kitabı var, Kamaleyva'nın kitabı var, Urud'un kitabı var. Emmelekin tüp istoşnik, tüp sıvanak, ol hedin muzikardağı kiyim dersizler. Bana şul yaktan, hiç şu tipin dürüst işleyiyor. Ana şu ülgülerge karab tergedegit kiyimlergirdi. Şuan tağla bir motor, kıymetli bir fikir etti alhu. Buna ödümüzün yerhu atamalarının barıp takta taş koyduk deyip. Kızlar, bu tür mühim iş. Bu tür ala hüleşkenimiz var, ötken gelgenlere hüleşkeylik. Onu şuna uşağlılar başlanı. Hem uşağlılar her avulda şu, buna yerhu atamaları var, biz avullarımız birahın değil mi? Biz onun legendalarında onu ötüp bakalım. İlke düşüreyik ülkenlerden, hıraşıp ilke düşüreyik, yanıp koyayık, mektepke birerinde, ballarga hüleybilde, mana uşağlar kitap sığarlılık derecege yetkirgenler, o isimlikti. Lakin mutlak tügül, her birinin özegizin avuldağı isim atalamalarının isimlerin tüdügüd. Ana şu atamalarının isimligin tüdügüd. O ne için mühim? Bizge hadir kileler, altın kavuslarla gile, ellerimlerle gile, bizim galimler gile, buna bürüyende Leningrad'dan, Moskova'dan galimler işlep yatalar. Onlar şulgen memleketiyle yürüp nededir bir uva tavalar mı, nededir bir belek kişik tavalar mı, anda mutlak saçı memleketi Tatyana uva hatip koşup giderler. Biz o nemeze yok koyulgatı iştürül ve kızları gider. Şunun için ana şu bir mühim atamalar var iken, hep onu bana silsevit geyte hegirde aparıp hegirge ol takta taştı koyurga birer de taymaydı. Bana şu negine koyup gite hegirde. Hater yuğala kızlar. Bana bir salavat tarayını ağın eyderimden hüretlerde kurganınız vardı. Onların şu tiklim motor yürüden boyunda uvahı var. Şu buna kaya var. Kayanın içinde salavat memriyehi var. Şunu Ruslar gelip limonlaya garatıp koşup gitkenler. Meydem hazır nesiginde olay limonlaya gara olayındı o. Şunu eli oğullardan hıraşıp nitip ağıneyder yayılıp şunda şulay taktaşla aparıp yığınalarında aparıp getirgen adamlar. Bu da mühim. Biz ne için buna eyteminde biz nisik yaşayan bir elik avullarda. Avullar şu avul halkının gözümen kaşarağında bulgan. Ondağı tertipte, ondağı nededir özgerişlerde, nededir yanılıklar alıp gileyken, ul haldergeli kişiler bir taraf bulmagan bit, kınıp durgan, kömeklep karşı sıkkan, yaki giplegen bitindi. Şunun için men şul tiklim rahmetlimin şu katın kızlarga, biz olular bitindi, olular. Bizge bir kim bir tinde aksa tülemey. Tiki zamandarak ederek bana hadir yeşirek boğun, ul aksa tülehengine işleytirgan boğun. Biz aksa tülemeyinse işlegen boğun bitindi, buşka işlegen boğun. Lakin bizim yüreklerde bana şu yer huvudga haber, şu avuldarımız haklanhın inetigentilek, bana hadir huvuşlar sılıp gitti bitindi, bütün kim hüle hele ulturala ilarga edirtira. Ular kaytın tip dilekler, dualar okup durabız bitindi. Bizim dualar belki, bizim şu işlerimiz belki şu yer oldu yaşatılır tip uylayın. Hem biz onu mümkün tiklim şuğa kısalırga değişmez. Çünkü hem şu özümüzün ihlaslıktı, yer hüyerlikti, il hüyerlikti, barbar yaşlarga, kuretirge değişmez. Barbar ular özlerinin kumullerine halalar ol.
Biz uylайбыз инде, яшьтәр не ул, битараф ул дибез, ләкин улай ук түгел бит ул яшьтәр. Уларга әйтергә кирәк. Гомумән әйтергә кирәк. Менә авыл халкына ла. Мәсәлән, сез аяк авыл үткәрәһегез икән, яки агыйлай нейне сакыраһыгыз икән, без үлгү күрһәтәбез бит. Аяклык үлгүһе. Бөтә авылда ла аяк тора алмайбыз. Бөтә хатын-кызларда ла без үзебезнең оешка сакыра алмайбыз, оешмага. Ләкин без үлгү күрһәтәбез. Әле генә карагыз әле, уйлап, нитегез әле, үлгүләр булманылар инде. Авылда birey ismegen kişi bulha, ул даваланган дигән ни булды, шулай бит. Шул тиклем ямһит бер мөнәсәбәт булды. Ул даваланган, ул авырый бит ул. Ул алкаш бит, ул даваланган булган элек. Әмма ни айык булу өлгөһен безгә күрһәтергә кирәк. Һәм битараф булмау өлгөһен күрһәтергә кирәк. Нигә бу авылды менә әле 10 ел элек кенә ни өчен башлап киттем мин бу агынайны. Нигә иң тәүге мине тетрәндергән нәмә? Нигә Архангель районында бер матур башкорт авылында каланан киләләр дә елгала һәүнәләр нәмә генә эшләмәйләр, малдардың өстенә бутылка утыртып, нидән пистолеттан аталар, шуның трусик менән генә авыл урамына килеп керәләр, магазиндарга менә шул тиклем бер тәртипсезлек ине. Шул авылда 4 егет кайткан булганда, нидән Өфөнән, һәм ошо тәртипсезлекне күреп, шул кешеләргә замечание эшләгәннәр. Ул кешеләр буларны атып, үзләре бу егетләрне атып тукмагандар да, ул егетләрне алар МВДнан булган ул тәртипсез кешеләр шул егетләрне төрмәгә утырттылар. Без курултайда бит инде, без күтәрелеп, халык күтәрелеп сыкты. Без курултайдан күтәрелеп сыгып, егетләрне төрмәнән сыгарып, шундый бер вакыйга булды. Шуннан менә шунда башка укты. Без үзебезнең авылдарыбызда ла хаклый алмайбыз да. Кемдер замечание әйтергә тиеш тә бар. Менә ул нигә магазинга трусик менән килеп керәләр. Әйдә, һин бит замечание әйтергә тиешсең. Бу авылда улай булырга тиеш түгел дигән. Мусулман авылы, улай дип йөрергә тиеш түгел дигән. Менә шуның өчен дә мин башлап киттем ул. Исмаһам авылдагы ошо тәртипте күз менән кашарагында тотайык әле. Яни хөрмәтле хатын-кызлар бит. Менә шуннан башланып китте. Ундай теге кемгәндер тәнкыйть хүзе әйтү өчен һин үзең төз булырга тиешсең, үзең лайыклы булырга тиешсең бит. Шуннан китте менә бу безнең оешма һәм менә тыңлайбыз бер-беребезне, нәмәләр эшләргә тиеш икәнебезне без беләбез, безнең яшәү рәвешебез шулай булган һәм шулай дәвам итәбез. Һәм дин турында гына әйткем килә. Мәсҗидләрегез һәрберегезнең бар. Дин буенча менә без журналистлар бик хак кына ярабыз. Чөнки бүген берничә тармакка бүленде. Дин дигән нәмәләр безнең исламда тотуыбыз бит инде. Зинһар өчен кайдандыр ситтән килгән тәгълимат менән, шулай икән дә ул. Менә үлгән кешенең 7-һен укытырга ярамай икән дә, 40-ында укытырга ярамай икән дә дигән сит гадәттәр инмәһен авылдарыгызга. Ошуны күрәтегез зинһар өчен, ямыгыз. Чөнки безгә ошулай дип килеп диктовать итүчеләр күбәйде. Без дөресме, түгелме, әлбәттә Коръәндә язылмаган, 40-ын укытыгыз, 7-һен укытыгыз дигән нәмә язылмаган. Коръәндә гомумән ярамай дигән һүз юк. Унда хәләл һәм харам дигән нәмә генә бар. Нәмә хәләл, нәмә харам икәнлеген без беләбез. Безнең өләсәйләр, олатайлар динде ничек тоткан, без шулай нитегезне дәвам итәбез. Шуның өчен менә бу мәсьәләләрдә хак булыгыз зинһар. Шуннан безнең теге әүлия каберләренә йөрүде, шулай нык гаепләп маташалар бит инде. Ул әүлияләрне хөрмәт итү шулай ук безнең гадәтебездә. Шулай да инде. Уны теге барып табыну урынына әйләндермәйбез без. Кемдердер безне һәр әүлияләргә табынахыгыз дигән гаеп ташлайлар. Без табынмайбыз, хөрмәт итәбез. Чөнки шул әүлияләрнең рухы бар, безне хаклап, безне дөрес юлга күндереп яталар дигән безнең гаебез бар. Шуннан соң дини юла менән милли юла безнең һәр вакыт янәш. Менә бу дини юла biz din yola гына тутырга тиешбез дигән һүз шулай ук булырга тиеш түгел. Безнең, мәсәлән, мин кунак сакырдым, хәтерләйм әрвахтарны, без инде дуга укытабыз һәр вакыт дибез.
Biz ervaxtarını xatirlem boyunca ata-әсәйләрде мына ошо айтып табын ябыз. Бул безнең милли юла, безнең кунаксызлык, ул безнең ихласлык. Шул табынга без әлбәттә мулланы китереп утыртабыз. Һәм дуга укытабыз. Буны дини юла. Мына безнең нисек иттереп үзебезнең ике юла нитеп бара, үрелеп бара бергә. Һәм ошо юллардан без аерылырга тиеш түгелбез. Мына гомумән дин мәсьәләһендә бик хак булыгыз. Мин бер генә мисал һөйләйм, мына нидә Силәбе өлкәһендә лагинәйләр бик матур эшләйләр. Армейский дигән районда бер 3-4 башкорт авылы бар. Бер мәдәният хезмәткәре рәхмәт уга шо 3-4 авылның бөтә матур хатын-кызларын җыеп алып, агинәйләр оешмаһы оештырды. Бер 60лап кешенән торган оешма. Шуның инде ошай итеп күлдәктәр тектереп, сителкә бит инде урыстар арасында үзләрен күрсәтеп, матур итеп йөреп яталар. Мин аларга нәмәләр ярдәм итәм инде. Мөнәҗәт Силәбе өлкәһендә шул тиклем нык хакланып калган мөнәҗәт жанры. Мөнәҗәттәр йырлап, хокландырып йөреп ятканда, Казандан бер мөслимә килә дә, буларны укытам дип килә инде. Шуның әлбәттә куанып бер 20 агинәй укырга утыралар. Чөнки анда укытучы укыткан кеше юк дингә. Шуның бер айдан соң мин ул агинәйләрне танымадым дип илайды Галимә. Дигән мәдәният хезмәткәре. Bütün milli kiyimlerde sisi ırgıtkanda mescitte manaunday tete güldektermen yürüge yaramay imiş. Gitmehe manav silterlerini siltırlatıp yürüge yaramay imiş. Bayağı Türk kiyimlerine giyinip alganlar yanından hem biz yürümeydik, biz sahneye sıkmaydık, bizge yırlargala bir yergele yaramay. Hatta münejet yırlargala yaramay. Münejet o bizim dini folklor. Şu bir zombiga aylantirganda qo'ygan bir ay isinde shuning uchun sitdan kelgan dar bilan haq bo'lirga kerak deb aytmoqchi bo'laman. Men shu tiklem tetrandim, men ularni yeydim, xabar hüylanim, dindi bitindi, eng tavda o'sha tubakda Bashqurtdan boshqa bir kimda yashamagan vaqtda islomni biz qabul etganmiz Bashqurtlar. Agarda bizning o'sha yo'llarimizni inkor etgan bo'lsa islom, biz uni qabul etmaydik. Hem biz bugün bir yarhız, beyuhız, sanatçı, medeniyetli bir halk bulur indik meni. Ben aşağı edip anlatam, anlamadılar, ular var bir şey oturup kaldı, 15'i turup sığıp gittiler. Başta nık edip burganlar. Bu meseleler sınıfta baş nık burula kızlar, bir hak bulurga gerek dini meseleler, yemiz? Bütügüde elbette mescitte yürüyüz, elbette bulay edip motor edip kiyinip alğas bizim mescitlerge ingi kile, anda oturgu kile, başkalarga karab namazda okugu kile, anını sizin her birinizin ödegizin paramakta. Dinge kişini küslerge yaramay, küsler bulmay. Bana hin namaz oku, hin şolay edip eytirge yaramay, bana şolay oku, bizim neyi tugul. Bizim neyde, yeniyet yavaplılığına indirgenler şunu. Nur Muhammed Hadret ölmez burun beni itkertti. Hinin ağineylerin şul tiklin matur, imanlı, nurlu dine Nur Muhammed Hadret. Ana şu sitten gelgen müslümeler inmehin. Mundağı ana şu yanlış haber hülep yürügen müslümeler şulayık inmehin arağıdğa dini. Buna onun vasiyet kıdı. Nur Muhammed Hadret'ten. Şuğa motor etip tutayık. Dindil etip eytem çünkü hem ana şu neydi tutayım ya. Uğalı cinayet yavaklılığı, buna göremem mi? Devlet Duma'nda cinayet yavaklılığı indirgenler. Buna şimdi mecliste bir mulla gelip bizi erlep oturayken niye namaz okumayız diye. Bu cinayetke kimdir buna kişi oturha? Ultavında, ul kişini cinayetke tarttırığa mümkün. Bu meseleler hak bulur bizim harışın. Ki dinge kişini kızla bulmayı. Kuday Teala öde eşkerte. Bu eyter, bugün bir gerekte min bilem, bizim malaylarımız yavda yürüy. Bir eli Bismillah etip de karamağın kişiler bugün Bismillah etirge yürüyene dini kitap tuta, ısınıp da dualarda bulayık. Yigitlerimizi haklarına yardım etesek bizim dualar deyip oylayın. Buna şu kızlar, min şu tiklim şartmın, hizdi, kurumuma şartmın, şamına hiz, ağineyler, ergahinde akkakaldar, da uyuştura başlar. Lili Veli'nin ağayları, rahmet eteyim diyen, bu bir sevit sağında, bir sevit bulup işleyen sağında başlağayını bul işte, neytip
ақақалдарды ла ойыштырып бит инде. Шунан һуң неге Нәҗиәдин Исламовна һеҙгә рәхмәт. Ҡайҙа нейҙәр, ағинәйҙәрҙе хакимиәт башлыҡтары хуплай, мәдәниәт хеҙмәткәрҙәре менән ҡайҙа бергә эшләйҙәр, унда беҙҙең күңелебеҙ ҙә хөр һәм бөтөн, һәм эштәребеҙ ҙә бара. Беҙ ысынлап та бергә эшләргә тейешбеҙ бына шул мәсьәләдә, шул яҡтан. Бына шул ир-егеттәребеҙ әлбиттә беҙҙең хәҙер Һирәгәйҙә ауылдарҙа, ләкин уларҙы шулай уҡ нитергә була. Бына бит беҙҙең номер 1 Аҡһаҡал Ришат һәм Мәүлит, улар һәр ваҡыт үҙҙәренең ағинәйҙәрен оҙатып йөрөйҙәр, мына фотоға төшөрә, камераға төшөрә, тарих яҙа ул. Ришат, һин ул тарихи китапты һин яҙырһың инде, яме нейҙең. Шунан ҡыҙҙар, эшләгән эште күрһәтә беләйек, йәмегеҙ. Мына был йәһәттән мин Баймаҡтарҙы өлгө итеп күрәтәм. Миңә Баймаҡтың төп ағинәйе көнөнә бер 5-6 видео менән текст ырғытып ҡына тора. Шуның өсөн дә беҙҙең бәйләнештәге ағинәй битендә күберәк ағинәйләр, Баймаҡтар булала китә. Минең үҙемнең ҡул етмәй бик нитергә. Шуңа мин Сатура яуатымда мин бик тә нитәм, һине үтенеп һорайым. Мына һеҙ барыбер гәзиткә яҙаһығыҙ, әйбет. Ошо ағинәйҙәрҙең йыйындары тураһында бер 5-6 һөйләм менән генә текст яҙып, һүрәттәрҙе шул бәйләнештәге ағинәй битенә ырғытып тороғоҙ әле, зинһар өсөн, йәмегеҙ. Мына уға йөкмәтәйек әле бөгөн шул эште. Сөнки мин үҙем бөтәгеҙҙең дә WhatsApp-тарында ултырам, бөтәгеҙҙең дә эштәрегеҙҙе ҡарайым, беләм, ләкин минең үҙемдең генә ҡулым етмәй. Ә мына ҡайһы бер районда ана шул бигерәк тә мына шул Баймаҡтар, улар махсус рәүештә. Мына сөскөрҙө ниһәләр, ул ярхам бик Алла тип мында яҙыға. Улар былай да әүҙем эшләйҙәр, әлбиттә. Улар беҙҙең өсөн өлгө. Шуға ошо эште лә күрһәтә беләйек әле. Мына хәйәл күрдеңме? Байыҡта еңеп ҡайт. Мына байыҡты ҡараным. Ике генә группа ағинәйҙәр булды. Нейҙәр, биләрҙәр һәм миәкәләр. Әлбиттә улар былтыр ней менән Баймаҡтың иҫке сибайы менән нейҙең Ушалының ҡунаҡ байдары сығыш яһанылар. Улар үҙҙәрен ағинәйҙәрҙең фольклор төркөмө тип атанылар. Шуның өсөн алар урын алды. Был ағинәй тигән һүҙ һәр ваҡыт дәрәжә өҫтәй, Ҡаягөл. Булар әйтмәне, Биләриттең фольклор ансамбле, Миәкәнең фольклор ансамбле. Улар үҙҙәре ағинәйҙәр. Шуңа мин инде аҙаҡтан артҡа сығып быларға тәнҡит һүҙ әйттем. Нишәп ҡыҙҙар ағинәй тигән һүҙ төшөп ҡалды. Ағинәй тигән һүҙ дәрәжә өҫтәй. Мына Ушалыларҙан һорағыҙ, ҡунаҡ байҙар. Үҙҙәрен ағинәй итеп йөрөнөләр, беренсе урын алдылар. Иҫке сибайҙар гран-при алып ҡайтып китте. Ағинәй төркөмө. Шуға ул һүҙҙән бер ваҡытта ла оялмайбыҙ беҙ. Ҡайһы саҡта беҙ ҡыҙҙар нитәбеҙ. Уй, мин ағинәй булып етмәгәнмен бит әле тигән ниндәйҙер теге яуаплылыҡ бит инде был. Ҙур вазифа, шулай бит. Беҙ ысынлап та ағинәй булып етмәгәнбеҙ әле. Әммә ләкин беҙ ағинәй тигән ойошмала торабыҙ. Һәм беҙ ағинәйлек сифаттарын, ана шу айыҡлыҡты, кәңәшле булыуҙы, белемле булыуҙы, иманлы булыуҙы үҙләштереүселәр. Беҙ мына юл башлаусылар. Беҙ асылыбыҙға ҡайтырға маташабыҙ. Үҙ асылыбыҙҙа йәшәргә, башҡорт ҡатын-ҡыҙы асылында йәшәргә. Шулай мына 10 йыл бит инде беҙ хәҙер ошо эште эшләйбеҙ. Һәм Аллаға шөкөр беҙҙең килеп сыҡты. Хәҙер инде мин әҙерәк хафалана башланым. Беҙ ҡартаябыҙ. Беҙҙең юлды дауам итергә тейештәр. Шуның өсөн ҡыҙҙар йәшерәктәрҙе үҙебеҙҙең рәттәргә алайыҡ. Беҙҙең устав буйынса 18 йәштән алып беҙҙең ойошманың ағзаһы булып тора ала ҡатындар. Әгәр ҙә ул иманлы, бына йәштәр йөрөй бит инде беҙҙең эргәлә, йөрөһөндәр йәштәр. Улар өлгө алып йөрөһөндәр. Беҙ теге бик йүгерә алмай башлаһаҡ, уларға ҡушайыҡ йүгерергә. Шуға Зөәжәт Әхмәҙуллина, һин минең күҙгә туры ҡарама, ул бөгөн әйтә, мине переизбирать итәйек инде тип. Әйтәм, юҡ. Бына Зөәжәт Әхмәҙуллина эргәһендә Сатура Яуат ҡыҙы бар. Мин уға рәхмәтлемен. Ул шул тиклем матур иттереп
yardım itip tura. Hem bütünüz de yardım iteriniz de indi. Ular özleri işleyder Zübeyret Ahmedoğlu'na. Hem hezge ederek gana tegi buyruk berip iberge gerek. Eli işleydi eli. İşleydi. Adamdan buna yaylap buna nege ödegizin aralağı niderge tapşırdılar. Biz devam iteyik o işte. Zinhar üstün kızlar. Taşlap koymayıp. Devam iteyik. Yemeyelim. Çünkü bizden de tura milletin yazmışı tip uylayım. Çünkü min bugün karayım da ışlay rayonga sığıp kite başlaham ziyalı katın kızlarga öndeşem. Eyde gideli, minin menen sığgıdeli. Min tevde uylagayным her rayondun hedin ziyalılargızdı hedge birkitem de özüm bik yürümem, ulardı yürütürmen deyip. Kişini kuzgatıp bulmay kala kişilerin kızlar. Mına hez avul kişileri şul tiklim rahmetlimin hezge. Eyde gitti hem, ayt hem tayt diyergedir tırağıdır. Lakin üfilegiler bir kuzgatıp bulmay, muklengenler olar. Alardın hayırla yok, neyle yok, lakin mına apsıgıp gitip bulmayın. Şuna min bürüdüm, Respublikanı enin buylap yürüyüm. Mini yürütüdün tağın bir sebebi hem maşina var bitinde Kisküfü gazetinin maşinasında yildirip yürüyüm hem şu gazeti la taratırga tırışamız bitinde ısıdap da bizim bugün gazetlerimizden hayli bir ayanıslı eğer de buna 500-600 bulmaha uraldılar şıkırlatıp yağıp koyurgan mümkünler yaptılar köp neyderdi köp gazetler başkurt gazetleri yapıldı el barmak menen hınarlıqına gazetler kaldı şuğa min gel eytem indi yaray men anlayım. Eyde 2 kişi, 3 kişi. Mana avulda bir uyuşma bulup yaşayıge değil. 10 kişi, köpmü kişi. Şol uyuşmaga mesela Kisküfünü bir ikini üstü aldırhagım. 200 kişiye berdi. Men yeterli eytem. Lakin propagandala bütün avuldaşlarla oşu meseleler nitagir avulga gazet bir avulga konsert kileyken bedel işitemiz avullarga konsert gelip klublarda bir iki kişi bulgas kiri burulup kaytkanların işitemiz. Kızlar mına o meselelerle edrek halktın namusun uyatıgır. Ularda bitney, eğer de bizim filarmoniyabız bulmaha, gazetlerimiz bulmaha, tiyatrlarımız bulmaha, o nime bulayındı o? Şular biz özümüz zamanında yavlap alganbız özümüz, yugurip yürüp. Buldun deyip, gazetti mına bu Uralısın köpme güreşti. Bu Kisküfüsün nisip güreşkenim demeyin, özümden öyle. Uruslar mına nalaytıp, üstel tüyüp nisip güreşkenim de. Buna şunun için bütünle güreş aşağı. Bizim Başkurt'a biz o güreşsiz bilmemele verilmeyin. Biz bütününde ödüyoruz. Buna o ilin öyümde güne bizim ödümüzün öyde güne bir hocamız. Lakin biz bütün yerde her vakit nemeler yallap, nemeler dağlap yürüge durup bile. Yazmış belge şulay halgan kızlar. Başkurt'a şunu yazmış birgen. Çünkü biz o şu yerde yaşayız, o şu Respublikanı yağlap algandır. Demek onu haklap kalına geliştirdi olayım.